خیانت به امانت و جزای او در دنیا. السلام علیکم دوستانی عزیز. آدمی در پیراهه‌های زندگی همیشه در میان دو راه قرار دارد. راهی صداقت و حلالی که عاقبتش آرامی و سعادت است و راهی طمع و خیانت که ظاهرش با شکوه است و باطنش خالی و فلاکت بار. این عالم مثل زمین است که هر تخمی در آن کاشی همان میوه را به تو برمیگرداند. اگر تخم نیکی و امانتداری بکاری، درخت میروید که سایه‌اش راحت جان است و میوه‌اش برکتی بی پایان. اما اگر تخم ظلم و علاقه بیجا به مال دنیا بکاری، عاقبت درخت زکومی خواهد شد که میوه‌اش تنها تلخی و پشیمانی به بر می آورد. سالها پیش در دیار دو مرد بودند که از دوره جوانی رابطه خیلی نزدیک و صمیمی داشتند. آنها نه تنها در نشست و خیز بلکه در کار و پیکار نیز مثل دو برادر بودند. مردم اطراف به دوستی و پیوند آنها با هوس می نگریستند، زیرا اعتمادی که میان آنها وجود داشت کم نظاره می شد. سالیان زیاد آنها یک جای زحمت کشیدند، تجارت خرده را آغاز نمودند و با عرق جبین و مهنت حلال آن را روز تا روز افزودند. یکی از آنها مرد بود بسیار ساده دل، با ایمان و دارای دل پاک که همیشه به توکل و رزق حلال بند بود. او به شریک خود بیش از چشمان خیش اعتماد داشت و تمام حسابات و سرمایه اصلی را به دست او می سپارید، زیرا می دانست که امانتداری از صفتهای والاترین انسان است. اما دنیا و زیبایی‌های آن همیشه سنجش است برای کسانی که ایمانشان در برابر مال و ثروت دچار لرزش می‌گردد. شریک دوم که در ظاهر خود را مرد دیندار و صادق می‌نشاند، در باطن آهسته آهسته دچار وسوسه شیطانی می‌شد. وقتی که سرمایه تجارت آنها بزرگتر شد و فایده‌های کلان وارد دست آنها گشتند، دل او به لرزه آمد. او هر روز به رقم‌ها، ثروت و زمین‌هایی که خریده بودند می‌نگریست و در فکر آن می‌شد که چرا من این همه ثروت را با دیگری تقسیم کنم؟ اگر این همه مال و ملک تنها از آن من می‌بود، من در این دیار قدرتمندترین و بایترین مرد می‌شدم. این اندیشه مثل آتش پنهانی در درون سینه او ریشه دواند. او به جای آنکه شکر این همه رحمت و برکت را کند، روز به روز بیشتر به عمق طمع فرو می رفت. نفس اماره چشمان دل او را بسته بود و دیگر نمی توانست به امانت و دوستی با چشم پاک بنگرد. او پیوسته برنامه می کشید که چگونه می تواند شریک خود را از میدان بیرون سازد و تمام ثروت را به هیچ مشکلی به دست آورد. فرصت مناسب خیلی زود فرا رسید. شریک صادق و ساده دل برای انجام دادن یک تجارت بزرگ به سفر دوری روان شد. او پیش از رفتن تمام حجت‌ها، مهرها، سرمایه نقدی و امانت‌های تجارت را به دست دوستی خود سپارید و گفت: من به سفر می روم و همه کارها را به تو و به خدا می سپارم. می دانم که تو امانتداری بهترین هستی و نظارت همه چیزی ما را به خوبی پیش می بری. این سخنان که از صمیمیت کامل سرچشمه می گرفتند، می بایست سنگ را هم به لرزه می آوردند. اما دل مردی طمعکار از محبت دنیا سخت شده بود. همین که شریک از دیار دور شد و راه سفر را پیش گرفت، مردی فریبگر به تطبیق نقشه شوم خود آغاز نمود. او از نبودن دوستش و بیخبری او سوء استفاده کرده تمام حجتها را با راه‌های فریب، ساختکاری و پرداخت پاره به دست کاتبان ناپاک تغییر داد. او تمام مغازه‌ها، زمین‌ها، سرمایه‌های نقدی و حتی خانه‌های تجارتی را به نام خود و نزدیکانش معین ساخت. او چنان با استادی و بیرحمی این کار را انجام داد که در روی کاغذ هیچ نشانه از سهم شریک سابقش باقی نماند. پس از چند مدت، وقتی شریک صادق از سفر طولانی و پرزحمت برگشت، به جای خنده برادرانه و استقبال گرم،
با یک دیوار سرد و بیرحمانه مواجه شد. وقتی او وارد دفتر کاری مشترکشان شد، دوست قدیمیش با نگاه بیگانه و سرد به او نگریست. وقتی سهم‌خواهی و حسابات کارگری را پرسان شد، مرد خیانتکار با بیشرمی و بیشرمی کامل گفت: تو کیستی و از من چی می‌خواهی؟ اینجا همه چیزی من است و تو هیچگاه در این ثروت سهمی نداشتی. اگر حجت داری نشان ده، وگرنه از اینجا دور شو. شریک مظلوم که هیچگاه این گونه خیانت و نامردی را تصور نمی کرد، از شنیدن این سخنان او گفت: ای برادر، آیا یادت رفت که ما چگونه از صفر آغاز کردیم؟ آیا خدا را فراموش کردی؟ من به تو اعتماد داشتم و همه چیزم را به تو سپردم. اما مرد طمعکار تنها با سردی و تهدید او را از اتاق بیرون کرد. به سبب آنکه تمام کاغذها و فعالیت‌ها رابطه حقوقی را از بین برده بودند، مظلوم هیچ راهی برای اثبات حق خود در محاکمه‌های ظاهری نداشت. او دستی خالی، دل شکسته و با چشمانی پر از اشک به خانه سنگین خود برگشت و کار را تنها به سود الهی سپارید. در همین حال مرد خیانتکار از این پیروزی خود شادمان بود. او فکر میکرد که با هوشیاری و زیرکی صاحب ثروتی به حساب شده است. او به خانه خود برگشته به خود براحتی و مغروری میبخشید. برای خود قصری پرشکوه ساخت. مال و ملکش را 2 برابر کرد و در چشم مردم ظاهربین به یک شخص معتبر و ثروتمند تبدیل یافت. همه او را احترام میکردند و از ثروتش سخن میگفتند. او میبالید که زندگی شاهانه دارد و همه خواسته هایش جامه عمل میپوشند. اما او یک حقیقت بزرگ و دیگر را فراموش کرده بود. مالی که با راه نحس، خیانت و اشک مظلوم به دست می آید، مانند آتش خفاف در زیر خاکستر است. آن می تواند ظاهراً قصر تو را زیبا نشان دهد، اما زیربنای زندگیتان را آهسته آهسته می سوزاند. قصاص الهی همیشه با صدای بلند نمی آید. بعضاً آن سرد و عمیق وارد خاندان می شود و آهسته آهسته همه چیز اصیل را از بین می برد. مردی ثروتمند خرسند بود که صاحب جهان شده است. اما او نمی دانست که اولین قدم خود را به سوی جهنم دنیا و بدبختی عائلوی خود گذاشته است. سایه آه مظلوم الکی بر بالای خاندان او آویزان شده بود و زمان پرداخت توان این خیانت بزرگ آهسته آهسته نزدیک می شد. زمان مثل آب روان می گذشت و روزها جای خود را به سالها می دادند. در این مدت مرد خیانتکار در ظاهر به اوج قدرت و ثروت رسیده بود. قصر با شکوه او در دیار زبان زدی همگان گشته، درهای کلان آهنین، باغ‌های معطر و فواره‌های زیبایش دل هر بیننده را تسخیر می کرد. همه او را همچون مردی موفق، بزرگ و سخاوت پیشه می شناختند. در معرکه ها او را در بالای دسترخوان می نشاندند و سخنانش را با احترام می شنیدند. اما در پس این پرده زیبای دنیایی حقیقت پنهان بود که روز تا روز زندگی داخلی او را به جهنمی تفسان تبدیل می داد. لقمه حرام و مال بناحق غصب شده مثل زهر خاموشی است که آهسته آهسته تمام وجود انسان و اهل خانواده‌اش را زهرآلود می سازد. در ابتدا مرد فکر می کرد که با این ثروت می تواند تمام آرزوهای خود و فرزندانش را جامه عمل پوشاند و خوشبختی کامل را خریداری نماید. اما او فراموش کرده بود که سعادت و آرامی دل تنها با پول و جواهرات به دست نمی آید، بلکه آن رحمت است که تنها بر دلهای پاک و عائله‌های دارای رزق حلال فرو می آید. در داخل آن قصر با شکوه آهسته آهسته سایه غم و بی‌برکتی پهن می شد. نخستین زوال از فرزندان او آغاز گردید. پسران او که در میان ناز و نعمت بیکران و بدون زحمت کمال یافته بودند،
ба ҷои он ки инсонҳои солеҳ бо одоб ва асои дасти падари хеш шаванд, роҳи исроф, тамбалӣ ва бераҳмиро пеш гирифтанд. онҳо ҳеҷ эҳтироме ба падари худ намегузоштанд ва ӯро танҳо ҳамчун манбаи пулу сарват медиданд. ҳар рӯз миёни писарон бар сари тақсими пул ва молу мулк ҷангу ҷанҷолҳои сахт сар мезад. онҳо ба маҳфилҳои ношоиста роҳ ёфта, сарвати бо хиёнат ҷамъовардашударо дар роҳи беҳуда ва исрофкориҳо ба бод медоданд. марди сарватманд ҳар бор ки мехост писаронашро ба роҳи рост ҳидоят кунад ва онҳоро ба кору заҳмат даъват намояд, бо беҳурматию саркашии онҳо мувоҷеҳ мешуд. писари калонияш бо такаббур ба чашмони падар нигоҳ карда мегуфт: ту ин ҳама сарватро барои чӣ ҷамъ кардаӣ, агар мо онро сарф накунем? ба мо кор фармудани худро наомӯз, танҳо хулро бидеҳ. ин суханон мисли ханҷари тез ба дили падар мехалиданд. аммо ӯ намедонист ки ин ситораҳои аъмоли худи ӯ мебошанд ки акнун ба сурати беҳурматии фарзанд ба сӯяш бармегаштанд. мушкилот танҳо бо писарон маҳдуд намешуд. духтарони ӯ низ дар зиндагии оилавӣ ва шахсии худ ҳеҷ гоҳ хушбахтиро надиданд. шавҳарони онҳо мардони носолеҳ ва тамаъкор баромаданд ки танҳо ба хотири сарвати падар бо онҳо оиладор шуда буданд. дар хонаи духтаронаш ҳамеша даъво, нофаҳмӣ ва гирияву ашк ҳукмфармо буд. ба ҷои хандаи кӯдакон ва ороиши хонадон, аз хонаи онҳо танҳо садои шикоят ва ғам ба гӯш мерасид. мард маблағҳои бузургеро сарф мекард то мушкилоти оилавии духтаронашро ҳал кунад. аммо ҳар қадар пул бештар сарф мешуд, гиреҳи мушкилоташон мураккабтар мегашт. аз ҳама озордиҳандатар он буд ки дар он хонаи калон ва бошукӯҳ ҳеҷ гоҳ оромии дил вуҷуд надошт. дастархони онҳо аз беҳтарин ва лазизтарин таомҳои дунё пур буд, аммо ҳеҷ як аз аъзои оила аз он таомҳо ҳаловат намебурд. бемориҳои гуногуну аҷиб ва бесабаб паси ҳам вориди хонадон мешуданд. зеварони тиллоӣ ва гилемҳои қиматбаҳо наметавонистанд тани бемори онҳоро шифо бахшанд ва ё дили онҳоро ором созанд. ҳар шаб дар хонадон ба ҷои аёдати самимиву суҳбатҳои бародарона, сукути сард ва нигоҳҳои пур аз адовату аълам ҳукмронӣ мекард. марди сарватманд шабҳо хоби бароҳат надошт. вақте ҳама ба хоб мерафтанд, ӯ дар долонҳои калони қасраш танҳо қадам мезад ва ба сурати худ дар оина нигоҳ мекард. ӯ медид ки чӣ тавр чеҳрааш шикаста, чашмонаш аз ғам фарсуда ва қоматаш хамида шудааст. ҳар боре ки чашм мепӯшид то дақиқаи ором гирад, чеҳраи он дӯсту шарики мазлумаш пеши назараш ҷолавгар мешуд. ӯ ба ёд меовард ки чӣ тавр он марди содеҳ ба ӯ эътимод карда буд ва чӣ гуна бо ашки пур аз алам ӯро тарк намуда буд. дар он шабҳои сард ва сукутбор мард оҳиста оҳиста ба як ҳақиқати даҳшатнок пай мебурд. ӯ фаҳмид ки сарваташ на танҳо ба ӯ ва хонаводааш хушбахтӣ наовардааст, балки монанди занҷири сангине гардидааст ки ҳамаи онҳоро ба сӯи ҳалокат мекашад. ӯ мушоҳида мекард ки чӣ тавр моли мардум ва луқмаи ҳаром мисли оташи пинҳонӣ тамоми хушбахтӣ, шарму ҳаё, садоқат ва меҳру муҳаббатро аз хонааш сӯхта хокистар кардааст. ӯ ба худ мегуфт: ман соҳиби тамоми сарвати ин диёр шудам, аммо чаро фарзандонам бадбахттар аз ҳамаанд? чаро дар хонаи ман як рӯзи ором вуҷуд надорад? чаро пули ман наметавонад ба фарзандонам ахлоқ ва ба дили ман оромӣ бибахшад? аммо ҷавоби ин пурсишҳо дар синааш чун санги сангин вазнинӣ мекард. ӯ хуб медонист ки сабаби ин ҳама бадбахтиҳо чист. ӯ медонист ки оҳи сарди он бародари мазлум ва ҳаққи ғасбшудаи ӯ мисли сояи наҳс бар болои хонадонаш афтодааст. сарват дошт, аммо бебаракатӣ ва фақирии рӯҳӣ ӯро аз дарун мехӯрд. ӯ дар миёни қасри пур аз тиллову ҷавоҳироти худро танҳотарин,
ва бадбахттарин инсони рӯи замин ҳис мекард. ӯ дарк намуд ки қасоси илоҳӣ оғоз шудааст ва ин танҳо аввали пайроҳаи талхест ки ӯ бо дасти хеш сохта буд. шабҳои оромӣ ва сукути деҳа ҳамеша барои касоне ки дили пок доранд манбаи ҳаловат аст. аммо барои марде ки виҷдонаш зери бори амонатшиканӣ ва хиёнат майда шуда буд, шабҳо ба даҳшатноктарин лаҳзаҳои зиндагӣ табдил ёфта буданд. замон бераҳмона мегузашт ва сояи пирӣ оҳиста оҳиста бар чеҳраи марди сарватманд нишонаҳои худро мегузошт. тӯли ин солҳо ӯ бо тамоми нерӯ кӯшиш мекард ки бо пур кардани хонааш аз аҷноси қиматбаҳо ва бо ороиши заррини қасраш садои виҷдони худро хомӯш созад. аммо виҷдон он доварест ки бо ҳеҷ сарвате харида намешавад ва ҳеҷ гоҳ ба даъвати зоҳирии дуньё фиреб намехӯрад. дар хонадони ӯ рӯз ба рӯз аҳвол вазнинтар мешуд. писари калонияш ки тамоми умед ва ояндаи тиҷорати падар ба ҳисоб мерафт, ба сабаби бепарвоӣ ва дилбастагӣ ба маҳфилҳои ношоиста ба як қарздори бузург табдил ёфт. ӯ ба ҷои ҳифзи сарват, заминҳо ва мағозаҳои падарро ба таври пинҳонӣ ҳамчун гаров мегузошт ва пулҳои ба дастовардаашро дар роҳи беҳуда нобуд мекард. писари хурдиаш низ ки ҳамеша бо беҳурматӣ бо падар сухан мегуфт, дучори бемории сахту бедавое гардид. маблағҳои бузурге ки барои табибони номдори диёр сарф мешуданд, ҳеҷ нафъе намебахшиданд. табибон танҳо даст меафшонданд ва мегуфтанд ки сабаби ин бемориро ёфта наметавонанд. марди сарватманд ҳар рӯз медид ки чӣ тавр оилааш монанди дарахти пусидае аз дарун мепусад ва ба замин меафтад. ба ҷои шодиву сурур аз ҳар гӯшаи қасри ӯ садои ҷанҷоли фарзандон ва гирьяи духтарони бадбахт шудааш ба гӯш мерасид. ӯ дар миёни ин ҳама зариву ниёз ва тиллову ҷавоҳирот худро чун як маҳбуси бечора ҳис мекард. ӯ пай бурд ки тамоми ин тиҷорати бузург ва ин ҳама сарвати ҷамъ кардааш монанди сароб аст. зоҳираш об асту ботинаш танҳо ташнагиву ҳалокат. шабе аз шабҳои сарди тирамоҳ, вақте ки борон ба тирезаҳои баланди қасраш мекӯбид ва шамол бо садои маҳзун мевазид, дар хонадони мард ҷанҷоли азиме миёни фарзандон бар сари тақсими мулк сар зад. писарон бо камоли бешармӣ падари пири худро таҳқир карда, талаб мекарданд ки ҳамаи сарватро ҳамин шаб ба номи онҳо гардонад. онҳо мегуфтанд: ту дигар пир ва афтода шудӣ. ин ҳама сарват ба ту чӣ лозим аст? ҳамаро ба мо бидеҳ. ин беҳурматӣ ва сангдилии фарзандон косаи сабри мардро пур кард. ӯ бо дили шикаста ва чашмони пур аз ашк онҳоро тарк намуда, ба хонаи хурди корияш ки дар кунҷи боғ ҷойгир буд, паноҳ бурд. дар он хонаи танҳоӣ мард бар рӯи замин афтод. синааш аз ғам ва пушаймонӣ танг шуда буд. ӯ ба ҳаво нигариста бо садои сухтаву гирьяолуд намоз хондан гирифт ва бо офаридгори худ ба рози дил пардохт. ин нахустин боре буд пас аз солҳои дароз ки ӯ бо сидқи дил ва бе такаббур ба сӯи Парвардигор муроҷиат мекард. ӯ гуфт: эй Парвардигори ҷаҳон, ман дар куҷо хато кардам? чаро зиндагии ман ба ин рӯзи талх расид? чаро фарзандонам ки барои онҳо тамоми ҳаётамро сарф кардам, имрӯз болои ҷони ман шудаанд? дар ҳамон лаҳзаи сукуту гирья гӯё пардае аз пеши чашмони дилаш бардошта шуд. ҳақиқати талх ва пӯшидае ки солҳо онро аз худ пинҳон мекард, пеши назараш намоён гашт. ӯ ба ёд овард он рӯзеро ки дӯсту шарики содиқаш бо чашмони пур аз амонат ва эътимод ҳама чизашро ба ӯ супурда буд. ба ёд овард он роҳи номардона ва фиреберо ки барои ғасби моли ӯ пеш гирифта буд. ва аз ҳама бештар он ашки мазлумона ва оҳи сарди шарикашро ба ёд овард ки ҳангоми берун шудан аз дафтар
ба сӯи осмон афшонда буд. Мард ларзида ба замин афтод. ӯ дарк кард ки ин ҳама бадбахтии хонадонаш, бемории фарзанд, қарздорӣ ва беҳурматии аҳли оилааш ҳеҷ чизи дигаре ҷуз оқибати ҳамон луқмаи ҳаром ва оҳи сарди он мазлум нест. ӯ фаҳмид ки луқмаи ҳаром мисли оташи сӯзон аст ки чун вориди хонадон шуд, аввал имон, сипас ахлоқ ва дар охир саодати фарзандро месӯзад. ӯ донист ки худованди мутаол одил аст ва ҳеҷ гоҳ бадбахтии мазлумро беҷазо намегузорад. даҳшат ва тарси охират ва азоби илоҳӣ тамоми вуҷуди мардро фаро гирифт. ӯ дарк кард ки агар бо ин бори сангини ҳаққи мардум ва бо ин гуноҳи бузург аз ин дунё биравад, дар диёри боқӣ ҳеҷ паноҳгоҳӣ нахоҳад дошт. ӯ донист ки танҳо хондани дуо ва ашки пушаймонӣ мерезондан кифоя нест, зеро ҳаққи мардум танҳо бо баргардонидани амонат ва ба даст овардани ризояти соҳибаш адо мегардад. худованд тавбакунандагонро дӯст медорад, аммо адолати илоҳӣ талаб мекунад ки ҳақ ба ҳақдор бирасад. дар он шаби бедорӣ дар дили мард тағйироти бузурге роҳ ёфт. такаббур, мағрурият ва дилбастагии сахти ӯ ба сарвати дунё комилан шикаст хӯрд. ӯ дигар он марди сарватманди мағрур набуд, балки як бандаи афтода ва пушаймоне буд ки танҳо як хоҳиш дошт: пок кардани виҷдони худ ва наҷот додани аҳли хонадонаш аз ин сояи наҳс. ӯ дар ҳамон ҷо аҳд кард ки фарду саҳар ба ҷустуҷӯи шарики собиқаш мебарояд. ӯ қарор дод ки ҳатто агар маҷбур шавад тамоми қаср, заминҳо ва сарваташро диҳад ва худаш дасти холӣ ва дар бенавоӣ бимонад, ин корро хоҳад кард то танҳо як бори дигар ризояти он бародари мазлумро ба даст орад ва оҳи ӯро ба дуои хайр табдил созад. дили ӯ ки солҳо мисли санги сард буд, акнун аз нури тавба ва ҳақиқат мулоим гашта буд. сояи ғафлат рафта буд ва вақти адои ҳақ ва санҷиши бузурги имон фаро мерасид. субҳи рӯзи нав бо нурҳои тиллоии худ фаро расид. аммо дар дили марди сарватманд дигар он такаббур ва мағрурияти гузашта вуҷуд надошт. ӯ ки шабро бо гирья, ашки пушаймонӣ ва андешаи адои ҳақ ба сар бурда буд, саҳари барвақт аз ҷои гез гирифт. дили ӯ танҳо ба як мақсади бузург мезад: пайдо кардани шарики собиқ, баргардонидани тамоми амволи ғасбшуда ва талаби афву бахшиш аз он мазлум. ӯ хуб медонист ки бидуни адои ҳаққи мардум ҳеҷ дуое ба осмон нахоҳад расид ва сояи наҳсу бебаракатӣ ҳеҷ гоҳ аз хонадонаш дур нахоҳад шуд. мард бе он ки ба аҳли хонавода ва фарзандонаш чизе бигӯяд, ба ҷустуҷӯи дӯсти собиқаш оғоз намуд. ӯ ба ҳар гӯшаву канори диёр одам фиристод, то нишоне аз он бародари мазлум пайдо кунад. пас аз ҷустуҷӯҳои зиёд ва пурсиш аз пирону калонсолони диёр, ба ӯ хабар доданд ки он шарики собиқаш пас аз хиёнату бенавоӣ ба як деҳаи дурдаст ва кӯҳистонӣ кӯчидааст. ӯ дар он ҷо дар як хонаи соддаву лоин бо заҳмати ҳалол ва коштани замини хурде рӯзиашро меёбад ва бо сабру таваккал зиндагӣ мекунад. марди сарватманд бе ҳеҷ таъхир савор бар аспи худ шуд ва роҳи он деҳаи дурро пеш гирифт. ҳангоме ки ӯ ба он деҳа расид ва хонаи соддаи дӯсташро дид, дилаш аз шарм ва алам ба ларза омад. ӯ дид ки он марди солеҳ бо либосҳои оддӣ ва достони аз кору меҳнат аҷин гашта дар ҳавлияш машғули кор аст. аммо дар чеҳраи он мазлум як оромӣ ва нури аҷибе мушоҳида мешуд, ки марди сарватманд бо тамоми миллионҳояш ҳеҷ гоҳ онро надошт. вақте мазлум овози пойро шунида, сар бардошт ва ба дӯсти қадимааш нигоҳ кард, дар чашмонаш ҳеҷ нишонае аз ғазаб ё кина дида намешуд. марди сарватманд, ки дигар наметавонист худро нигоҳ дорад, бо чашмони пур аз ашк ба замин афтод ва пеши пои дӯсташ
зону зад. ӯ бо овози пур аз ларза ва гирьёолуд гуфт: эй бародар, ман ба ту, ба худам ва ба офаридгор хиёнат кардам. ман молу сарвати туро гирифтам ва туро ба хоку бенавоӣ нишондам. аммо фаромӯш кардам ки бо гирифтани моли ту баракат ва оромиро аз зиндагии худ рондам. фарзандонам бадбахт шуданд, хонадонам ба ҷаҳаннам табдил ёфт ва виҷдонам маро аз дарон сӯхт. ман имрӯз омадам то ҳама чизатро ба ту баргардонам ва талаб кунам ки маро барои хотири худо бебахшӣ. шарики мазлум ки солҳо бо сабру таваккал ва бе кинаву адоват зиндагӣ карда буд, вақте ин ашки сидқӣ ва пушаймонии амиқ ки дӯсти қадимаашро дид, дилаш мулоим гашт. ӯ марди сарватмандро аз замин бардошта ба оғӯш кашид ва гуфт: эй бародар, ман солҳо пеш туро афв карда будам ва корамро ба худо супурда будам. ман барои ин сарвати дуньё ҳеҷ гоҳ афсӯс нахӯрдам, зеро ризқи ҳалоли хурд пеши ман аз қасрҳо афзалтар буд. аммо аз ин ки ту имрӯз ба ин бедорӣ ва тавба расидӣ, дилам шод шуд. марди тавбакор бе ҳеҷ доранг тамоми ҳуҷҷатҳо, котибон ва шоҳидонро даъват намуд. ӯ на танҳо он ҳаққи аслии ғасб шуда ва амлоки собиқро ба номи он шарики солеҳ гардонд, балки нисфи тамоми сарвату қасрҳое ки дар ин солҳо ҷамъ карда буд, ба ӯ пешкаш намуд. ӯ ҳамаи сарватро бо камоли дастрасӣ ва розигии дил супурд ва гуфт: ин ҳама сарват бе ту танҳо оташ буд. акнун ки ҳақ ба ҳақдор расид, ман ором шудам. мазлуми солеҳ ҳаққи худро гирифт ва бо камоли бузургворӣ барои дӯсташ ва аҳли хонадони ӯ дуои хайр намуд. ӯ дастонашро ба сӯи осмон бардошта гуфт: эй парвардигор, ин бандаат аз кардааш пушаймон шуд ва ҳаққи маро адо кард. ту афвкунандаӣ гуноҳи ӯро бибахш ва ба хонадонаш адолату баракатро баргардон. таъсири ин дуои самимиву мазлумона ва адои ҳаққи мардум чун об бар оташи хонадони мард рехта шуд. вақте мард ба хона баргашт, гӯё ҳавои қасраш тағйир ёфта буд. сояи сарду наҳсе ки солҳо бар болои хонадон овезон буд, ҷои худро ба нуру оромӣ дод. писари бемори ӯ оҳиста оҳиста ба худ омада аломатҳои шифо дар ӯ пайдо шуданд. писарони дигараш ки ҳамеша бо беҳурмативу сустӣ зиндагӣ мекарданд, аз ин ҳодиса ва адои ҳақ таҳти таъсири амиқ қарор гирифтанд. онҳо аз амали падарашон ибрат гирифта, аз роҳи исрофкориву саркашӣ гаштанд ва ба кору заҳмати ҳалол ва эҳтироми падар рӯ оварданд. мушкилоти оилавии духтаронаш низ оҳиста оҳиста ҳал гардиданд ва муҳаббату самимият дубора вориди дилҳо шуд. он хонае ки рӯзе аз ҷанҷолу оҳу ноло пур буд, акнун ба макони оромӣ, эҳтиром ва дуову ибодат табдил ёфт. марди тавбакор ва шарики собиқаш дубора мисли ду бародари ҷонӣ дар паҳлӯи ҳам қарор гирифтанд ва тиҷорати худро танҳо бар пояи амонатдорӣ ва ризқи ҳалол пеш бурданд. дӯстони азиз, ба канали мо обуна шавед ва тугмачаи зангуларо пахш кунед. дастгирии доимии шумоён пешравии кори моён аст ва ба мо нерӯ мебахшад то қиссаҳои боз ҳам ибратноктарро барои шумо омода созем. ва дар охир биёед дуо кунем. худованди меҳрубону раҳмон ҳамаи мусофиронро дар ҳифзу ҳимояти хеш нигаҳ дошта, бо тани сиҳату хотири ҷамъ ба назди аҳли оила ба ватани азиз баргардонад. ба бародарону хоҳарони бефарзандамон фарзандони солиҳу солиҳа насиб гардонад ва ҳамаи қарздоронро аз бори қарз раҳо сохта баракату кушоиш ато фармояд. آمین یا رب العالمین.